Zdravo svima! Sada pravimo mafine od čokolade. To su najjednostavnije i najbrže mafine koje možete da napravite. Zaista su gotove, sve ukupno za nekih 15 minuta. Za početak možete odmah da uključite rernu na 200 stepeni. I također, ono što prvo možemo da uradimo je da otopimo margarin i čokoladu. Znači, treba nam 200 grama čokolade za kuvanje i pola margarina, znači 125 grama margarina. U ovde tanjiru ja imam 16 kašika brašna, treba nam 4 jajeta i 8 kašika šećera. Znači, prvo što radimo, stavimo da se otopi na pari margarin i čokolada. Sada sjedinimo čokoladu sa ovim telom koji smo umutili. Ovako nasipamo brašno. Kada je testo gotovo, ubacimo korpice u kalup i nakon toga možemo da usipamo i testo u kalupe. Kada su gotovi, malo ih tresnete i stavite u rernu na 180 stepeni i pečete od 5 do 8 minuta. Ako želite da se čokolada baš odsjeti, možete ostaviti i na 5 minuta.